berkhoi tak pula jadi perlu jadi baik you mi dai ngam kwa ban kunto dai ba kisnang bersih ngakam kunto ayu ngapun sai gini dai kejing pecah bat porbawan yang ni deputy CM dak pula yo lah bat street light bayai nomor ba yo kawan lah saya fikam ya ya fikam mo pai ngawan manga dah kamu jong pai kam ni ya ra bat ka jong pai ni kwa ban kam nak senang ya kanai ngai aku blai thai ni pring sobharo ngai aku blai pidon benta tang muntak sngai pakiwan pek himdan benta ra baru sekato bangiru kitip ngiya bangiya ndai bang ong bangi yu pi tham phun kami ai ndala yo ka da phun le yu pa hatu kiong phun engineer le la di fiu tau engineer la lu tele le yu bener di kita minister in charge di department ba fa ngasudon banong wanong so ai ngasu clarify kene bat kani kalenti himdan benta yai benta jong pi hadian balami ko kerda bat pli fidi ben baliu ya ke ayu jong gini service jong gini pelat nyabe cipang la ya mare la i mare di sisa fidi ben baliu nga baliu gini ya le dia ngomong nga baliu ya berkhot nga aku blai di officer nga aku blai ya berkhot di bala pelong ni nadu ki numpit kam senong di barem kirong ba senong ke me le barem ba piti ba faun ba embha ba patau bala don benta bat khamtam benta nga ai kublai karpang yai ba patau yai deputy CM bala kelut nasib lada di lek ba patau ru lada deputy CM in charge ngarut umdon mensim mio ini ini mio ada jing jing pun ngau jung ki long kebe ki samla bat ki nokit kam song hai ka pelong i ba in a ya kani bang sayo ka pelong i ba in a dengan ai kublai kerpang pada kaju report ye ki try jaka baru kau try jaka ki bala kelut mensim kita ai ya ka jaka jongki banyo kani surok ndai dak kim ai in le yu la da kawan la approve lang teh ndik mio jaka in le yu bat kulai kerpang fada kala tua nang ti ni sisa umut ban kerok batuan ti na karip andai snap ya ka jing ong jong kinong senong ya ki kinong kit kam senong ke bamun swa na ki ong ada naipat kerok anu makan sawan ke surok kemen hakani kila phone yang aru yang pinlap no nama ketuk kerok sa lai bap ni kila lagi matrai riu samsin riusian kila wan jure ladon mengailam si indur rapeni ya ketuk fencing ke indur rapeni totip ketuk fencing wai perlok juga bosnai ketuk stretch ketuk bos dingker berfat papli senai buang bat hirung kinung tu hirung kulai sibun Fernando udah na jantia yuk bapilawan jure plus saya pintam Kani kasurok kalong ba kumuta kuba upat ba nang mula ulah jir bat kumba nakaliang dong rumah asnong dong ba uri pa jongka konstituensi kadika responsibility ka jonga kamdai tangi kini kasurok le kadika responsibility ka jonga ya kisurok habro keleng jong asnong mula ngan try pi po media kidon kisurok kiba sedang mencuba kung ka PMGSY kabatrena lumusing syadu sama sekhanam kadai ka kamram ka jonga ban pentikna ba katu ka surok kadai ban long kumba kadai ban long ba kadai ka kamram ka jonga ru bangadong ka ban lej ban pej la kalong nadu pasdang hapring jong jing trai bat hadu dokut jing tadi ka kamram ka jonga mo nang tapi iru habide bat ka katu ka surok ke airport ru kaba kiyo pisan po central government ling bak nisit scheme kaba 100 kilometer bat ka jing trai ka jonga karang ya minta
Badia ketua bro arti ki scheme ki central scheme nilai let bangla khot ringkat ru MP. Nomor beli ke kamram ke jonga ban budian kenang bah kam kanum long kapasat kata deh kamram ke jonga. Oh. Nang tapa deh kanum kut no tang itu dengan syatu ipi kam deh tang deh surok. Dari baru ki surok ki bahap apa ukut usam jok senong mulai. La kalong kanu la ngasukan tang surok. Dari ke pi ciru. Mo. Wat ong trai UMLA jong pi ubami media kamu kumba ong orang bak senong no media kamu ngasum setia hieng em. Kam deh kenta. Mo. Nah kalian ke jonga ngabut dian dot ya baru ki projek ki badan hapo ukut usam jok senong mulai. Nang trai ni si rupi habiri bak ketuga jingsna ke DPR ke penteri ling bak NHIDCL hang te po moyong ke ba siklur da kunu mo siklur dari pulang tu ke skim ke ba penteri ya ka footpath ke bawan hadian jong ke jinglet inspect ke jong aru ya ketika highway baru ke bai namar bakam don ka footpath bat kumnu ki beriu bar ka kali ka po surong ha ka jinglet hadian nang tu kawan ke tu projek karung ta penteri te hendrei ke jingtrei kamlong ke bapiang kinong kit kam sinong kilapit ikutu surok kamlong kinong ta tip senga bar hakasin ke kong mangalik situ mani tu ipi ngam sim lara media ngam ju kamera media kunju kami hiru inga po media na kamera media ngalai keren nganang knu lenti ba kakam kan baik henrei hadin studio ru kakam kamlong kitu kinong penyak sinong hatu ki pentip senga badai nama terang masa phone yu tu manager jong tu penpek pek itu ban ni select pat ngaom akali ke penting ke pemtang ke ngandara ya kan media bat kum bangi sedang ban baik bat kin trai baik te pois ni ka surong mo pi kani ka surong balai ngasara ikani namar haswa jong kata dan artli kibami po social media artli kisnong wanum su bakla haka jingkran ke jonga bangakran hang tei hapo yonong lumru ngakam ong ya baro tak baburom mo ngada burom ya pi wi kinong som niru namar ngatit bahasinong mo don sibun ke bakersan nga kidon ke bam kersan nga ngaling ala ong hadian juga election marsin job hinga ong natin na po mulai na po nong lum habang ay kubli pa ba nong susunong jam mulai nong pet nga ngam dei UMLA jong tang arp saw hajar tam ba ibut nga lekan ma do taksi ngadi UMLA jong baro sanpo hajar tam apo mulai barah kejing pihak skim ko jong apo mulai ru ngada instruct habang ipnya ik skim ong pet kanum dei bandon kejing le silang khamat fikirsan nam kersan ki bari hok banyo kinyo le kejing keren ke jonga ngai i lingba kejing keren jong katu kat ni kan ma wanum su bakla ngam sim la keno ya baro kinong penyak sinong hendai kat kum ka bangalap kat kum ka ba PPI po social media kumnu ba kita kinong penyak sinong ki persang ban pinthok bria yang ki persang ban discredit yang mo kan mau ya kani kawai engineer dan ni ite i ba pala idan nadu katu si ka bangawan ban inspect